Sanibonani bazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ukuthula kwenkosi yami uJesu makube nani. No, angifuni lokho ukuthi ningifake la, ngifuna ukungifaka khona. Ngoba naze la ngifaka lapho ngiyovangela sigcine sicabana. Manje angifuni la ngifuna ukungifaka khona nivuse lo mthambo loya. Ngoba ukhona phela. Manje angifuni ukuvuke wona Dlamini, angifuni ukuvuke wona. Ngifuna xoxa nje kahle ngoba bavusa lo makeba. Hayi manje ligoqwa manje leli tende kodwa abantu ezulwini laba bakhonjwe isogweni semngane. Manje ke angifuni ukungena lapho. Bazalwane siyabonga ke kakhulu uNkulunkulu. Angizofundisa isikhathi eside. Ngine 30 minutes. Ngikhuluma nje ngalesihloko kafishane. Nina bazalwane. Angifuni ukusikhulumisa i-hour sihlale sifundiswe. Amen. Kodwa ngifuna usibamba nje kafishane ngisithi ngicede ngihlale phansi. Bazalwane uma sikhuluma ngale sihloko lesibhalwe ma program isidlo senkosi sakusihlwa. Lesi esidle nabafundi bayo ngale usuku before iyakukhashela anama makholwa endlini. Amen. Originally la sivela khona nala simiswa khona ngicela uma ngaba khona ongafunda nje zilika Matthew chapter 26 from verse number 17 to verse number 30. Originally ngila sivela khona la simiswa khona. Amen. And for that time ngelilanga lekuqala lemkhosi wesingwa lesingenambiliso bafundzi beta kuJesu bathi ungathanza sikulungiselele kuphi sidlo seliphasika. Wathi kubo hambani niye kumuntu lothinte edolobheni nifike nimtshele nithi umfundisi uthi sikhathi sami sesifikile mina nebafundzi bami siyeda sitewudlela iphasika endlini yakho. Bafundzi ke benda njengokuba Jesu abebatshelile befike balungisa sidlo seliphasika. Kusihlwa Jesu nebafundzi bakhe laba-12 bahlala badla. Bathi basadla Jesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini lo munye wenu utangithengisa. Bafundzi badzabuka kakhulu baqala babuta kwabamlona lo wathi kungahle kube ngimi yini Nkosi. Jesu waphendula wathi lowo lofaka sandla kanye nami esitsheni sinye nguye lotangithengisa. Indvodzana yemuntu itawufa kambe njengoba kubhaliwe ngayo. Kepha maye kuloyo muntu indvodzana yemuntu letawuthengiswa nguye. Bekuye uba ngcono kulowo muntu kubefane akadalwanga. Wase uyabuta na Judasi labetamthengisa wathi kungabe ngimi yini mfundisi. Jesu wamphendula wathi ushobona. Bathi basadla Jesu wathatha singwa wasibusisa wasihlephula wasinika abafundzi wathi thathani nidle lokhu ngumtimba wami. Wase uthatha inzebe uyabonga wabanika wathi nathani kuyo nonke. Siyabonga bazalwane mayibonge inkosi. Lana sithola Jesu bazalwane upreparelela liphasika. Lokunguthi bekuyinyanga ya Abib noma inyanga ya Nisan. Bekulanga les14. La kwakuba khona liphasika ka Israel. Leli phasika leli beliba khona phakathi kwenyanga ya March na April.
lokuyinyanga yekuqala yeMajuda. Le calendar lesisebenzisa ko le bazalwane, it's a Roman Catholic calendar. Akusiyo iCalendar yeMajuda. yeMajuda iCalendar iqala phakathi kwaMarch iyophelela phakathi kwaApril, and ihamba nga only 30 days. So uma balungiselela kuyinyanga yokuqala balungiselela iPhasika. Ngalesikhathi balungiselela iPhasika bebalidla bazalwane, bagcoke ingabule baphethe netintonga tabo, balidla balungele khamba, bakhumbula lusuku uNkulunkulu lashaya ngayo iGibhithe wabulala ematibulo abo, indlela labaphuma ngayo eGibhithe. So bebalidla bazalwane bangarelaxanga, balidla lenyama idliwa nomfino lobabako. Lomfino representa inhlupheko. Number 2, balidla nesingwa lesingenamvubelo. Singwa lesinemvubelo besikhishwa kaIsrael for 7 days, singabikho emathendeni abo. Bese bayahlala ke kungena ngoba lesingwa lesinemvubelo sisho simele sono. Le mifino lebabako lemiroho lebabako imele inhlupheko phuma kwabo bekungasimnandi. So uma badla lePhasika bayadla uthamba nolungiselela kani in mind uyathi ukuthi sekunenkonzo lafuna kwi-introducer lekhomba yena nothi lokuya ukuthi saphuma eGibhithe kwakunjani, bakhunjulwa ngoba uma bebangeke bakhumbule phuma kwabe eGibhithe bebawuphinze bafune ubuyele eGibhithe kanti baphuma kabuhlungu. Ya introducewa ke la basadla lemvu lebeyiba nomnyaka munye. Phela lemvu beyisho Jesu. Number 1 befana ibe nomnyaka munye. Ibe ngilendvuna. Ibe ngilebe sengakalandzeli. Number 3 beyihlolwa for 7 days kuthi ayinasici. Ngibo ngoba beyisho Jesu. Jesu uhlolwa for 7. That's why eMaroma athi yi-Holy Week le Phasika. Ahlolwa for 7 days. Jesu bamehlisa bamenyuse madoda labekangefani, aqala qoqisana ngoba kuyawubethelwa yena. Bamhlola bahluleka bathi asitholi icala kulo muntu ngoba uyimvu yani. Uma kufika lamasosha sekalengiswe lapha esibambanweni ngoba bekumele kufezakale, nakafika athola lona ufile uyaphila, bamjuba ini madoda. Bafika nakulona bamthola uyaphila, bafika bamjuba ini. Nabafika kulona lophakathi nenzawo bamthola yena yedwa sekafile. Uma bamthola afile abasakwati kumjuba emadolo ngoba already sekafile. Yala umjuba emadolo ufuna ophe aze afa ngoba ngelisabatha kufanelanga kube nomuntu olengako. So ngenxa yaloko wathatha umkhondo lesoja lamhlaba ehlangothini kwaphuma emanti nengadi. Then emva kwaloko bahluleka kumjuba ini ngoba akufanelanga kube nelithambo lakhe lephulwayo. And uma lingaphulwa kusho ini? Kusho ukuthi libandla linye alehlukani. Amen. Glory to Jesus. Amen. Nikhona. Amen. Basadla ke uthi no. Uthatha lesingwa lesingenamvubelo. Lesingwa lesingenamvubelo ngithi ngishilo ngathi simele ini? Hayi, come along class. Uma singenamvubelo
lesingwa saze saba nemvubelo sesimele sona. Uma singenamvubelo sikhuluma sikhaza umtimba waJesu longcwele longenasona. Athi umpostoli Paul longasatanga sono. Wendiwa sono ayisoni. Wendiwa sono ngenxa uyasithatha ke lesingwa uyasihlephula. Lokusihlephula kwakhe ubebatshela ngoba bekusangende ukuthi umtimba wami utawuhleshula. Uhleshulelwe nini? Uyacetha uthi nikwende lokho kunesizathu. Uthatha indzebe lesingwa sinye sisho yena. Uthatha indzebe uyanatha. Endzebe bekuyindzebe yesitsha. Bekuyindzebe yemvini. Yesero semvini. Ngalama emagama bekuyi pure grape juice. Bekuthatha ama grapes. Unalo bebitwa ukuthi sikhumba sikhwama kaIsrael. Bekufakwa lama grapes la phakathi esikhwameni le niyakhumbula lesaka lengomo. Fakwe la khazi lelenzala njalo. Ufakwe lama grapes la phakathi bese ayasqueezwa. Kuphume le juice usale lama raisin. Le juice wathatha yona ingahlanganiswanga na net. Wanatha yona. Noma wabaniketa yona ayibusisile wathi nathani lokhu ngoba kuyini kuyingadi leqithelwe bobani ngalama emagama akasakhulumi ngaleli phasika manje sokhuluma ngengadi yabani lokuthi ingahlanganiswa nalokunye kube yile grape juice yodwa ikhulumela ingadi yakhe lebe ingena sono ipure. Aname makholwa endlini. So si-introduce abazalwane lapho kudliwa liphasika before aya kuyo Bethel. Chapter 11 ngoba baseKorinte bokuqala verse number 23 asimfunzi ngiyamendlula. Ngimkhothile emini. Angitsinzeke namaphuzu. Si symbolize ini sidlo senkosi. Symbolism ne significance yaso. One, uma sikhuluma ngale singwa si representa umtimba wa Jesu lo washeshulelwa emakholwa. Ngibona ithi ngemivimbo yakhe thina senziwa njani. Yabazalwane uma sidla lesidlo uma ngabe besingafundisana kahle usidla ugula uphile. Hallelujah. Sisodwa ngabe kwangathi ngokusidla uphiliswa physically enyameni. Andi ngokusidla ngendlela la wrong uyagula afe. Njalo. Wasidla ngafanele uyagula afe. Yes. Ahlale angasidli. Kungafanelanga ukuthi ahlale angasidli. Unelicala lekungahlanganyele emtimbeni wakhe. Yes. Ungangena straight nje sokweni ungeniswe umloko kodwa. Amen. Kungahlanganyeli emtimbeni wakhe. Bazalwane yabona kukhona kwabazalwane ngalendlela ku useless ngakhona na ku understand. Abakhona understand ukubaleka kwesidlo. Leno yende kusibazana kunabazana abawulahlwa basiyekile sono ngeke ukuhlanganyela kule nkonzo ngoba abayadi yini purpose. Bakhona labagulako bothalazelwa ngeke basinze bangene lapho. Bagule bafe ngeke ungena kabi.
kube necala lekuthi uhleli wangasidla ngenkani ngalama emagama uthelela ingadi yakhe wena ngalama emagama uyatehlukanisa naye. Andilanda ilimeta abazalwane kunga-understand yini sidlo bacaba yabazalwane lesabatha bekungancengwa befanele likhane and uma lingadliwa beyingena le ngilosi la lingakadliwa khona ibulala emadoda faithful if yandlula le ngilosi ngathi abakalidli bakazange bahlephule badlele lephasini ingena le ngilosi ayikho ingadi luphawu ibulala umuntu. Hey, yabazalwane uNkulunkulu akafani nathi. Nakayimisa lento waletha lenye vule inkinga. Usilabanye ngenxa yokusidla kabi bayagula, usilabanye already sebafile balela. Sanibonani. Amen. Ngichaze singwasimele ini umtimba wa Jesu lohleshulelwe bani. Number 2 inzebe le yanathwa lapha ngithi ngifunze the whole chapter the whole message chapter 26 from verse 17 to verse 30. Angifuna ukulenza into letinenge but ngifuna kuba straight to the point. Le nzebe bazalwane imele ingadi ya Jesu lengenasici. Number 2 imele sivumelwano lesisha lasimisa. Ulizilida lesesala sema Israeli umisa selbandla libandla limele lende lo msebenzi up until aze abuye. Up until asene njani? Ebazali nasingahlephulise kabuyile. Bazali khama long class. Uma singahlephulise kabuyile na. Uthi nangabe nidla lokunimemetela kufa kwenkosi izende njani? Uthi angeke ngisasidla nani la. Sokuyosidla nani kuphi? Nikhona? Amen. Kodwa ninehlalani nende njani? Lokuthi akekho indlela leniyawulila ngayo indlela. Nikhumbula lokulanendele kona nimkhumbula ngale. Amen. Number 3. Aname makholo. Amen. Uma sidla sidlo bazalwane sikhumbula kufa kwakhe. Si celebrate nokuvuka. Uma sidla lesidlo, this is a memorial of his death and a celebration of his resurrection. Aname makholo. Amen. Ngifuna ukuthi nga half past ngibe ngehla. The purpose yesidlo imbangela ukuthi sidliwe. Ngithi siyayixoxa sisesonke ukukhumbula nekugcwalisa umyalo wenkosi. Hey, ebazalwane lithi iBhayibheli akusibo bonke labathi inkosi inkosi laba ongena njani? Laba ongena embusweni kodwa ngabeta njani? Lona ngumyalo bazalwane. It's a command. This is echo Fundamental chapter 22 or Luke 22 verse 19. And lo myalo lo wekumkhumbula yena ngithi akekho umuntu omkhumbula ka umkhumbula umuntu okhona. Ngeke nje wathi khona la uthi yathi ukukhumbulile manje mzalwane. Umkhumbule njani ngoba nawo? Awusanibona nebazalwane. Amen. Umuntu okhunjulwa ngilo njani? Amen. Akekho manje uphi bazalwane? Uphi Jesu?
Kube kunake Sunday school ngasokhona my child minister. Uphi Jesu? Ukuphi? Ungakuphi? And usezulwini ungasesandleni sakuphi? Wendani? Akalinzela ibandla. Uyasinusela. And ube akekho lapha simele. Besingeke sikhona. Yabona ibile khona. Besingeke sikhona. Uthi Davida akekho umuntu obengake eme phambi kwaNkulunkulu aphuma ngenaqala. Uthi akekho naloyo lo ngake eme nje phambi kwaNkulunkulu aphuma ngena. Kodwa ngenxa yakhe Nkosi yena uyakufuna kholo mvele mhawukele uyambona na. Noma endathi bekangafuna ngakwenda nje. Umsebenzi wonda 22 futhi. Wase uthatha singwa wabonga. Yes. Wase uthatha singwa wabonga kuNkulunkulu. Wasihlephula wabanika wathi kubo. Lokhu ngumtimba wami. Lonikelwe esikhundleni senu. Yendani lokhu kuze kube sikhumbuzo ngami. Sanibonani. Yabazalwane sanibonani. Amen. Uthi nani nsanza kusidlani sidle. Kunomehluko phakathi kwento le choice nento le command. Lana akathi nani nsanza uthi lokhu kungumtimba wami lohleshulelwe. Yendani lokhu. Uma athi yendani ushiyane option. Sanibonani. Ikhona option la ukuthi nawufuna noma ungafuni. Uthi kodwa yendani lo ngibalo nokhuluma lamavi. Ngibani ke noma wajika lomunye. Come along class. Sisonke. Amen. Yabona la ungafuni kusithi hamba ngesineke nje uyesogwena akunankinga. Ufuthi ungaqhubeki nasendleni wabe kahle. Ngiyachaza ngithi leni command. Ngubani kona ungajiki command? La ungafuni ngesineke hambe kahle esogweni bye. Uhambe kahle futhi ungaqhubeki uhambe kahle. Ni harsh mos. Am I harsh? No. All right. Number 2. Uma sikhulumela sidlo bazalwane. Purpose. Ye communion. The purpose is communion. Sidlo siyafanana netinto letingi 3. 1 sihambisana nebusiswa kwabantwana. Number 2 nompapatiso. Bese sekuba yini sif. Letinto letingi 3 ngilesiniketwe sinelungelo lokutenda. And uma ngisi yi communion sikhathi lapho nabazalwane ba experimenta noma ba experience unity ngoba ngilaba hlanganyela khona kanye emzebeni eyi1 bayalinzana bashare babonisa bunye belibandla. Yes. Hallelujah. That's why nangabamzalwane angahlanganyela uyadikhipha. Singamgcina but yena already wena njani? The last point. Uma sidla sona we are proclaiming. Ngalama imagama yindlela yokumemetela kufa kwaJesu aze abuye. Nasidla noma sithulile kodwa siyamemetela
kufa kwakhe azele njani. Korinte yokuqala chapter 11 verse 26. Oh, anikho. Ngoba nanidla lesinkwa ninathe kulenzebe nifakazela kufa kwenkosi ize ibuye. Hey, nendani bazalwane sanibonani? Hayi. Ukwemhlophe. Amen. Uma nidlalela njani? Niyafakazela kufa kwenkosi izende njani? Ibuye. Oh, nawungadli awufakazi ngokufa kwakhe azele njani. Ngalama amagama awuboni ukuthi wahleshulelwa wena. Ngiko wena wedwa uyathi bazalwane ngiyangathinza mina akuna verse lelithi nisidle nini. Ngivete amaphuzu lamathathu. 1, bakhona labasidla weekly still bayamemedela kusiqa. Bakhona labasidla monthly silo cha. Solo bena njani? Bakhona labasidla yearly. Akuna verse longalibeka etafeni ukuthi nali lithi asidliwe nini. But ifunda chapter 11 lo Korinte verse number 33. Ngakho ke bazalwane bami nanibuthanela sidlo nibomelana. Uma nibuthanela sidlo libona njani bazalwane? Nibomelana. Hayi lokusho ukuthi hayi ngalesikhathi sikhona kuhlangana sonke kahle sibona ukuthi hayi sesilinzene isibanenge si right. Hayi sidleke sihlephule ngoba silwela ini ngiyona ndlela lesakha ngayo. Ebazalwane uma singasidli siyohlukana spiritual. Hey, and siyohlukana singevani sifundise letinto letinyenti letingahlangana ngoba imvo yokunya asi exercise. Akukhulekelwa phela nangale ndlela bunye buyagcilwa ngale ndlela. Amen. Awu sanibonani phela bazalwane. Nase selasiri kangaka kanti awu good morning man in the evening. Good morning in the evening. Awu sanibonani phela. Angigcine ke ngale phuzu nali ke phuzu lami lokugcina sidliwa ngila kanjani. Jesus. Ngoba lana kunenkinga la. Wadla ungafanele likala. Wahlala wangadli ufanele likala. Yinguqu nje. Mntwana emsuthu. Yinguqu le. Wadla ungafanele wangadli ufanele udle. Paul umemetela ingole yi1 uthi bazalwane nakufika lana nathi ihloleni. Funda chapter 11 verse 27 to 30. 11 Corinthians verse 27 to 30. Ngakho ke lowo lodla lesinkwa aphinza nathe kulenzebe ngalokungafaneli unelicala lekona umtimba nengadi yengozi. Bazalwane kubili la lokudliwana kungabe kusidlo. 1 kudliwa sinkwa lesihlehle avele uthathwe nje lelo idliwe injalo kodwa intwa njani ngoba akabethelwanga akangcwatshwanga anjalo wabethelwa atsatshuliwe. Inhloko yakhe yayitsatshulwe ngemanyeva umtimba wakhe wawulinyiwe ngemvubu. Hayi kancane wangagcini wavela wabethelwa nangetipikili uhlola uyahleshula uhleshulela bobani. Oh Jesus.
lithi ke nangabe kuyadliwa kulendzebe kwendwe njani kodwa umuntu akatihlolisise yena. okay Emva kwaloko ke adle lesinkwa anathe kulendzebe. okay qhubeka Ngobe lodlako anathe utidlela atinathele yena licala lekwehlulelwa nangabe angawehlukanisi umtimba wenkosi. lalela ungagcini lapha lodlako utidlela yena icala nakwena njani nakangawehlukanisi ini umtimba wenkosi. uma ngabe anga-understanding ngomtimba wenkosi angawuhlukanisi lo muntu loyo akanalungelo lokudla ngoba waze wadla utidlela ini bethela Ngenxa yaloko labanye emkhathini wenu babuthakathaka bayagula labanye sebafa. siyabonga labanye bayagula labanye sebende njani badle ngalokungafa okay one bazalwane kulesidlo ephasikeni endulo bekangadli ngithi la kuya khona sidlo kuze understand le statement less asibuyele in Exodus chapter 12 verse number 43 lo ngakholwa bekangahlanganyeli kuso nina amen sanibonani uma umuntu angakholwa lokusho ukuthi akabhabhatiswa okunjani akakholwa angifuni ukuchaza ngelimi leBhayibheli lithi umKristu nomkhe lilwimi leBhayibheli but mina ngithi lo ngakholwa akafanelanga kuhlanganyela la nina ambazalwane akafuni nokufuna nje ukuve taste yakho akusitshwala lokhu it's pure grape juice. Then number 2 lo ngabhabhatiswa kaIsrayeli lo ngasokwa usokwa bekungiyona indlela yokungena ebuJudeni so indlela yokungena komKristu ebandleni umbaba lo ngabhabhatiswe ebandleni akana right yekusidla. The last point lo vakashile noma ngabe ngwaliphi isonto lisinziswe noma enjani longekho emtimbeni waJesu noma ngawuvakashi akakwati kuhlanganyela kuleni ngoba lokho kobele phakathi kwenu angiwetive angokhamba bekangena right ephasini finish and done. Ngqinile so ngaba kungifundzela nje lamavesi chapter 12 Exodus verse 43 chapter 12 Exodus verse 44 Simakathe wakhuluma kuMosi na kuAaroni wathi lena ke ngimithetho lecondzane neliphasika kufanele kubete wetive lo lidlako kodwa sonke sigcili lesivuna yebazalwane lekala lokuthi umuntu athi wrong afune kosidla webetive akalidli iphasika lokusho ukuthi njengoba linge isidlo singene esikhundleni sephasika ngiko lese bathi ihlole bazalwane nafanele kodliwa akathi ihlole nakangawehlukanisa umtimba angahlanganyeli ngoba afuna agule noma into enjani kodwa sonke sigcili lesivuna lesinithengile singalidla lenisithengile singalidla nangabe senisisokile kuba nesebenzi lesiyasebenza la khaya lana sisigcila nisengile alaba magama senias own. Number 2 nifanele nisoke kucala naningakasoki asilidli noma sesitakele sesingimunye nani ngoba asikasokwa lokusho ukuthi ngumzalwane nasekakholwa kubatha kabhabhatiswa amen hallelujah ngicela kuqina lapha nikhona bazalwane amen lena inkonzo yemaKristu
amemetela kufa kwenkosi izinto enjani bazalwane as long as ngabuyi sifanele kumemetela ngalama amagama sithi maranatha maranatha buya Nkosi Jesu and sikhumbula indlela. That's why bazalwane uma sisidla one siyathula asihlabelela sethi next sizathu sikhumbula awukwathi ukuhlabelela ujabule umhlobo wakho alimala shaywa afa ngalama magama ngibo singakhona ukuhlabelela. Uma ngithatha lesingwa ngicabanga lokulokwendeka wahleshulwa ngenxa. Uma nginatha lenzebe ngicabanga lengadi liyagobhoda kuze kuhlantwe mina ngibona sesidliwe akuhlatshelelwa mamiyeni akuhlatshelelwa ingoma manje yendumiso lithi bani abayicetha bahlabelela iculo lebonga bahlabelela iculo lani uma sebenza bani abayicetha kusidla sebahleshule bahlabelela iculo babonga bathethile baphuma base bayahamba and bekuyi last supper abaphinzanga abadle emva kwalo wahamba odine wayobethela wokhashela. So bengiletha leso sithombe bazalwane yini lele sitawuyenda noma lele site ngayo. Sibongile MC ngibongile waphahlekwa akho moyo ngwe